tan mengo ole hei voina Land Resources Soil and Water Conservation Department ina Chief Minister Rabar Mission akal pui dan te machok nei te chung changa chuan mi pui te na zau zo ka an lo hriat chian le zol theina dan voinia yan press conference kanan ko ni ama sign introduction pe kan duwa te ka thut pui te hi ke hi vanlal mon pui chang te director kania duna ka dinglama thu hi rozi lal mon sang i mar ani ni hi joint director ani in helam ka veilam thu hi usilal dan moya ani ni hi kan officer on special duty rabar big boy pui tura kan ruat ani in athang bera kading lam thang bera thu ku lal thapam ki mania ani hi at bulat ranga tun thenga rabar malak na mason na ta na put lo thak tu project report eng kim lo boy pui tu ni ti chuan na yama sa in voinia MZA te kanan bia press conference nei turin ruang manamin siam sak turin yang yanin nang ni print media lam le visual media lam panga kan news reporter te voinia hetianga kan press release tengai poimo hetia in local khome in chunga ma sign lom thu kan soini ole kan soita kan khan emi chief minister rabar mission hi alo pian chua dan le voini thlenga kan malak to dan ate soifia ngai chen khata oma chuba ka tingtlang hun chen khata te akal phung le amala chaudan turte setok lo le siat chian tok lo awanga ka ching ve do sin male o ti akong lo selawa ching thei ta lo ching du ngoi ngoi ching thei ta lo te an lo omawangin boin nia hian mi puima chiang le zola ponzar na hun nei thain kan ria tu wangin boin yan tiang yan rom ban kan siam ta ni ole rabar sim chi na hi mizoram hianin kumsang ka chko somriat pahi te to khan Land Resources Soil and Water Conservation Department hianin bulla lo tran to lo ting takin na en china chumi nuwa chuan a ching du chung ko eng man zatin an lo ching to nge lo tin pon lo tin pui via wani ama ro chu soita kangin plantation crops te hi chiam na ril tak na ya en kol ngai chi tuat taka en kol ngai chi tem ni wangin man lai dewa kan lo kal pui to thina khan kang training le katyagin zirtir na dang akha kan lo la ti thatok lawa department point chung te wang chuan mitam tak khanin ani turangin an chhor lawani tu na ero chuan he chiam na sang jok te halo om zela tin kong sanga athok tu department official te po kanin upgrade ve zel yang chuanin tu na hian kan chief minister ina min tuipui na zara mission motin rabar chini mizoram kan kalpui le chome kan tu na hian Land Resources Soil and Water Conservation Department hianin kan chin chia danin mizoram puma rabar chin na tla ka hi hektar singa azaw vel omin kan ria yang chuan tundin muna kan record danin hektar sang sari chuang azawa hian rabar plantation kan siam to ni amero chu kan soita kan khan rabar chini hau tak mawangin a ching du na zong atui na zong tana bultana mahan la ke harsa sumle paisen so sanga tu wangin mizoram hian ching du tam takom ma se sarkar tan puina support elo chuan mani sumle pai senga malak harsa ta wangin ani turang ani teilo ni kan soita kan rabar hi a hloka khovel pum han thir point tuna tundin muna han en po hianin heng domestic enge household kan man tlang lon tam tak en tiran singa chuang hi item singa chuang hi rabar atang siam ikan mangani chu wangin rabar ri chu asal na ya nong don lo engtik ama hian nong don lo wa a market ti tha em renga chu wang chuan rabar hi sum chang thlai thatak ani e zon na tlak ani tin mizoram kan chin thei chuan sum patam takin
an chung ko ei bela tan an bang thei dona chumi ba ka chuan kan forest ti chereu mek kan lo nei te ban sana ei zon na nget kan nei theina tan an tan malak na poimo tak ania tuna hian Mizoram hian lo nei hi kan la ban san tak tak thei lawa a chan chu enge kan ti chuan adang athlak na tur ei zon na thazok kan thiat lo wang ania amai ro chu tuna hian rubber te hi a chin na tlak a hian kan chin chuan chung ko tam takin ei zon nan lo manga ram ngo chereu zel tur po aveng do na ni tin rubber hrim hrim hi a canopy a tha a evergreen tree ania na tlak kol nei lo ang luka soi ania chu wang chuan atlak kol ngai lo ani na kha chu wang chuan soil conservation hemi leilung luang ral tur le water conservation atana thingpoi mo tak ani ngal boka tin ama hian carbon kan ti carbon dioxide kan ti greenhouse gas kan ti kha kholum siam tu te climate change siam tu te heng carbon dioxide hip khom tu hi ni a e kum khata hian ton som atanga ton som ni hectar khata rubber hectar khathian a hip lu tani chu wang chuan kholum te climate change ti ziom na ta na malak na poimo tak pakat ani ngal bokani yang chuan e chief minister rubber mission hi alo pian chodan toite kan soenga sang ni le som ni patung December tha khanin kan chief minister hi u danania kan tia Dr. Sawar Danania rubber board chairman khanin office a aron koma ka chuan Mizoram hian rubber chinat lak ram zau takin neya chung muna te chuan chin ve a thalomi khu Tripura in Thenom state te khuan chief minister rubber mission ten kalpuya to tling takin chung ko tam takin ei zon na tanan mang me ka khungang te kuti ve ula tia an soi pui ka kan chief minister ani mo ti in alo tui pui a economic return an nei that zia te an riat khan Mizoram kut na to ku te ta na ti mak mo angai wangin achang tu department kha ma lo la turin min ti a tu tiang chuan Tripura a le rubber board of India mun pui Kottayam Kerala a kan department official te kan in tira kalpung thar te omem engtin nge hlotling takin Mizoram chief minister rubber mission kan kalpui ve theng ti a zir chian na nein ni engamo zap chamin kan zu in tira chung te report be chan chuan Mizoram sarkara department lamin chief minister rubber mission kalpui thei turin ruaman na kan siama kan chok chuaka yang chuan October ni som puruk sang ni som ni pali kum khat don ral nuwa khan Council of Ministers chukhom chuan chief minister rubber mission chu din lo rem ti ta a yang chuan October ni som pariat sang ni som li palia sarkarin notification ti chuakin chief minister rubber mission chu min lo din sakta a yang chuan an nuwa hian chief minister rubber mission nuwa hian lo tling taka mission kalpui ani theinan governing board chief minister chairman na nuwa adin ngala yang chuan steering committee adin le ata chuan kan department minister i chairman ani le a yang chuan district tina DC te chair na noya district level committee kan din le bokani chung ho tang khom chuan chief minister rubber mission na a implementation zong he uluk takin min clear pui rang min vil pui rang bokani ika kan soi duatin another department a hian sarkar chuan Land Resources, Soil and Water Conservation Department ni min ruat ngal bokani. Ti chuan he mission hian atuma chu kan soita kan hectar si nga zau chinat lak kan neya amero chu tun din muna he chief minister rubber mission hi kum nga kal turin anan duang pota kum nga chungin hectar sing khasang khazanga zawa rubber chin del tumani amero chu he chief minister rubber mission hian rubber phun bel lam ringot atumani lova rubber ching pui ting to te a harvesting te a processing te tin a marketing a sal na thenga tran pui a boy pui atumani amor chu tuna a initial phase te la ni wangin a plantation lama hian kan lakal ria aba ka chon tun kuma po hian rubber herna khol le aman ro sang te po tuna hian kan pedo na subsidy in chung te po chu poisa to a chu reilo te nuwa kan sem theidon ni na langa an lom le a yang zong min wat sei saktu min roman saktu hi kan minister le kan chief minister chunga polom tu kan soi ani department chuan
chuan kan soita kang khan sarkarin notification ti chuakin rubber mission adina tiang chuan December ni song paruk khan kan chief minister chuan akhu honna nein dorpui multipurpose hall a ropui takin program manani a chuan chumi bo zui chuan kumalo thara kum sang ni somni panga kum ula khan nodal department chuan chief minister rubber mission kalpui tran nan ti in nabat rural infrastructure development fund noya poisa dilin kan hmu a ta chuan rubber mission phase 1 kan pia phase manara kal don wangin phase 1 bul kan tran thei ta ni sang ni somni pa kum bul atangin yang chuan hectare sang khada zawa ma kan la a chu hectare sang khat chu cluster somni palia omani ko sang somni pali chu ma mid district le kolosip district chunga pilot project in kan kalpuya tuna hian akum khat nani kum khan kan thok zawa ta chuan rubber triak noi li le sin nga kan phun zo to ni yang chuan tunai na kum ni na kan kalpuya akum thum na akum li na theng phase 1 kha kal don ani chu akum khat na kan phun tira ti chuan akum ni na kum thum na kum li na theng department in kan enkol pui don na kan vil zui don ani yang chuan a cluster zong som ni politika chu kata kan pe ka cheu khan a detailin kan zia ka chu soivek lovila ti chuan kum sang ni le som ni paruk kumin atang hian chief minister rubber mission phase 2 kan ti a phase 2 noya hian kumina hian bul tran thar tur chung ko sang ni le sang ni zanga somriat lai in bulan tran thar le dona chu avaya rubber kan chi na tur zau zo nga hi hectare sang ni zaruk somli pakwa ani a ta hian district pariat kimi champhai le khuzol district ti lawa chuan rubber mission hi kalvek don ni kumia tang hian yang chuan tun kuma hian rubber triak hi noi som pakat sing ko sang ni le som vel phun le turin kanin ruam man meka tuna hian rubber triak te po kan sem meka kan la sem zo lo dewa yang chuan he phase 2 po hi kumli sarkarin en kol zui le don ni yang chuan tuna kanin kau khom chana po hem mi puiten ria se kan du chu hemi rubber mission kan kalpuya hian a eng ang chan puina tenge om ti lai hi che chiang tok lo hi kan lo om china chu wang chona tlang puin khang chan puina om dan le a om ang te kha kan soi zor zor ange rubber mission nuaya hian hectare khata rubber chiak zali som nga zel kan te a yang chuan akum ni na lo then khan akum khat na a rubber zali som nga an phun khan adam kim lo thina ni a thi then lo om thina chumi a thi then thak na tur chu 10% hi akum le a kan pe thina ni chu 10% chu zali som nga tang chon kung som li panga chu sarkari na kum ni na kung som li panga kan pek bel le thina yang chuan fertilizer kum tin kan pe dona in plant protection chemical kan tia chu po chu rubber kung nat na laka a hima a than te lo that jok nan ti in plant protection chemical manga ka te lo ngai en ko la ngai chung dam doi man chu adam doi yang ten kan pe a tin rubber huan hi khung phai a te chuan khung hi ngai em a tin mizorama te chuan ngai lu tuk lawanga lang ni ma se thil ni dan kal phung pa ngai ni wangin rubber hi huan hi hunga tul na deuh te polo om thina chunga chuan rubber huan hung na tur tan a man ruwa le na tur mau emo pul ruwa emo le na tur kha kan te bok thina tin rubber hi uluk taka contour line anga atlar dika hunangai ni contour line chu kan sianga contour line chu enge same elevation kan ti mai a level in anga khan kan phun tur ni chu ta chuan phun ma in lo kan fa ta kan hal fai nuwa khami line na khan pek kan lo kheng lo kan ni khur le na tur khan khami pek khen na tur sen so te kan pe a tin rubber hi terrace pek khen na khan terrace laya khatia chata ka phun kan du ni chung terrace kan lei atul na chan chun dakina chiang zokin kan OSD ten larun soenga chuta terrace le na tur sen so chu kan te boka tin a phun hi hau tak boka a khur le phun a katia boi pu ngai khang a phun na sen so tur te pok kan pe ni tin rubber phun na tur khan hei tuna supplier ten rubber che kan ju sema ko sang sanga an khuwa tanga
ramla tak kem som dia te huanan ne ya a cluster kha oma chung huna phurlu chu hau tak em an ti hi ni a chu ta chuan a phurlu na tur sen so hi sarkarin kan pe bok ani tin kum khat chungin voi thum sam fai na tur kan pe bok tin lei hi kan fianga le tang hian chun ni lo sat lu tuk hian e ni sa hian tuya tang chau lo hian tui hu hi hip chawani thingkung atang pon na hip chawa chu chu transpiration te kan tial tuya tanga a hip chau evaporation kan tia le tang po hian evaporation o mani chu chu nasa taka chun ni lo sat zon ngat ngat ti chuan le ro lu tuka khang kha thai le thingtan apoi china an tui mamo kha ni zungin na chu sak vek awangin an thrisel lo phain an thi pha hial theya chumi ven na tur chu e leiro ven na kan ti me zo tongin mulching ti na tur poisa kan pe bokani chuan fertilizer kha akai nin kan an pe a ama ro chu an rubber huan kung zong zong ka tia the a apply angai ni kami an thasen tur sen so te po kan pe a tin kumalo tharanga ni kuma tun kuma phun thar te hian anan en kol sawanga nakuma kumalo tharanga an ma ni huan bul lok lok ka te chung ko eng mun zatin lawan vat le don lawan hal le don chung huna chon an rabar huan kha akanga hlawm si a khatata na meikong an lo sial na tur sian so te po kum thara kan pele dona katiang khan rabar kung en kol uluk ki angaya eng ami zo trong chuan an da thei chi lawa pruning te offshoot removal branch induction chu akunga khan atul lo e akung thachak na tuile nutrients kan ti lei tha te lo eral ve tu apeng tul lo kha pe angai thina chung control na tur tan chuan arbar kunga kha en kol zuya ngai bangin chung ta na an sian so tur te po chakan te bokani ma ro chu tan puina kan pek kan ti khan kan lo thiam lo thina atira na tho ma in poisa hi advance dong lok tura tam takin an loan base chu chu department ina kan tung dan ani lawa ei kan riat angin contractor te pon building an sa kong ten laya nan thokani ma ro chu tu man poisa dong lok ngai lo bilan siama measurement an la bilan siama engineer ten ta chuan bilan pasa an na tho to hu zela ka poisa an la chu tiang chia chuan tuna rubber mission poi a hlo thlin nan ti in there is lai to chu an lai lo kan en dikanga akhur lai lo kan en dikanga pek kheng lo kan en dikanga tin huan sam lo kan en dikanga khang kha an na tho an thok nge ni ti kan hriat nuwa poisa chu an account na kan thunang chu chu min lo hriat sak kan du ni ama ro chu kan soyang khan khang item sam ka soi ta ka khan a poisa pek lo chi a kai na pek ngai entinan arabar jek te po tuna department lamin kan pe ni kan procure tu tiang chuan fertilizer te le khang plant protection chemical te po a kai na pek ngai chi thil kha om ve bok ani ti kha min lo hriat sak bok sila ti chuan ka soi tuang khan kum sang ni som ni pasari tang hian chief minister rabar mission hi kan la chhun zom zel dona kumnga chunga kalphot dona ni ta chuan kum sang ni som ni pasari hian rabar mission phase 3 district sanga kalpui le kan latum zela chu ta chuan e mi puiten min lo hriat sak atana kan du chu tuna hian rabar ching ve du te chu e soil and water conservation department district office kan omna district office chewa te khan lo leng lu tila lo in report tila yang chuan ka ching ve du a karama hi chin na tla kan yengem rabara thadu ngem ti te lo ron sela yang chuan e dil na te po lo the lu sela e kan du dan chuan rabar ching du chin tui ei zon na ta na man du ngoi te ka chu department hian tho pui kan cha ka sarkar hian tho pui kan cha ka e an din mun te khai chua kan cha ka chunga chuan kan in hong renga thata ka tho ho puya kan soma yang chuan kan soi ang hian a ching du ngoi te chu mani lo in beng vara department thok tu te ne na lo in report a dil ta lo the lu ka poimo ani ti ka kan hriat a poimo ni yang chuan e kan soi le du pakhat chu tu na hian rabar na ya hi e mizoram le tripura anga te po kan en chuan hektar khata hian kesi sang khazani tanga sang khazaruk vel hi thar the ni chu chu tu na hian kan joint director te nakin an laron soi dona rabar
kanan her a kanan process zo hian a seat in lo chuak ta khang rubber seat ta kha grade sang sang nan thina ni chung grade sang sang an than chon man sang sang an le nakina kan langai thlanga ta chon atlang puin tuna rubber kan sal na a hi zani somli angin kezi khat lo sal ta ila yang chuan hectar khata kezi sang khazani tharangin lo chut ta ila ta chuan kum khata hian hectar khat kung zali somnga nei khan chiang noi ni le sing kwa vel ala lut reng thei don ti na ni chu wang chuan rubber chi ni ei zon na tlak ani a hlok em em a e kalpui nge hi chi na tlak a chin zo veki mizoram sarkar chuan adu ani department pon kan du a chu ni puiten min lo riat sak sela tuna chief minister rubber mission poi kan du dan chuan a cluster mode in cluster khata chung ko som ni som thum om khom se kan du ni chu vairam kerala le heng tripura te pon kalpui dan ani a amar chu mizoram chu kan riat thewangin a topography na zir lawa chu wang chuan e tlangram om kan nia zau khata chung ko som ni som thum rubber han chin na tur khop ram tha kan nei lawa chu wang chuan kan du angin cluster khata chung kwa kanom tam thei lo amar chu thei ang chuan tam thei ang ber chu cluster khata kanin khung ti khamin lo thia sak don ya ole tuna chuan rubber hi eizon na atana kan mang don ani chuan apoi mo ma saber chu enge thlai dang poni vek atriak emo achi emo hi athata ngai ni quality seedling kan ne ngaya chumi tan chuan rubber mission hianin uluk takin ka soita kan country pura lam le kerala lam ate mithiam in tirin kan zir chianga eng ange kan chi nanga eng ange tha eng ang variety nge kan chin tirang kan farmers te ti kan ngai tu na sa chunga chuan e thutluk na kan siam nuwa e tuna kan kalpui mek variety kan la soidona kan zeti ten chungi chu kan an kalpui chho ani a chung rubber variety te le ni puitena rubber seedling kan phun tur atriak kan mamo kan han than dana te kan han kalpui dan tlang pui mi pui te hriat ta tha le khami rubber smoke seed kan ti kan process nuwa kan sal dona kan siam chua rubber seed ta kha engang quality nge ya engang in nge poimo a engang grade sang sang nge om ti te kan joint director mi an soi sak sela athange Ina kan director so yang kami Rubber Board of India waya kwale Rubber Research Institute ang tulo in auma kita kan scientist wal subject meta specialist sang auma kung ho ko ani rubber hi clone sang al siam chuak langa kung ho chu an mani station a kwale trial an ya an china chunga chuan North East India tana right chabi an recommend hi Urma tanga notice kan no kun kam der bitu RRIM 600 kaya Rubber Research Institute of Malaysia 600 variety ania tutu Tripura Assam Meghalaya Nagaland Mizoram atiyanin no takin kan lo chinga kan lo hai to china ju variety ho chu tuna chief minister's rubber mission atiyanin kan sima kan farmers te ko hianin an chinge ka Uma tanga lo chin ma sa te kon RRIM 600 variety hi an ching thina ni chuki rual chuan hi kunna ya sikle sa alo in thak dang lam na sa a rubber te ko alo tam thia shi le nat na sang te kon alo bom thia khanga khan scientist wal research sang an han tia khanin Northeast India tan hianin variety dang recommend an nei le a chung chu RRII 208 Rubber Research Institute of India 208 le RRII 429 tian nia chu Mizoram a hi chuan kan ching chia lo na a kan Chenom State Assam le Tripura a hi chuan atnai to lok em mani ti kha an bu chuak to a chu wang chuanin mithiam kena an lo soi dan chuan rubber mai ni lovin thai dang te po hi variety khat chu huana kan chin hian alo tam chuan avai na tam vek china chumi ve na tan chuanin variety chumi thum tal hi wan khata ko hian umila uvan ni mora baran ni mo eng thai ko lo ni ta se chu chuan variety khat alo tam pun tam ve no variety khan kan lo nei tu te khan na sa te kin chhan do na chu central India ko hian tu na ya hian abon mi pu ya te le department ta te ko alon
advocate ani crop diversification kan dia chu bang chuanin hei phase 1 le 2 a hi chuanin RRIM 600 kha kan han sim chho me ka kan sim ko boka phase 3 atan hianin tuna kan soi ang variety dang RRII 208 le 429 te kha phun du te phun pol du te an om chuan tuna kan media article tlang hianin department ta te rolin report thei li selangin a chan chu na kuma phun tori kumina tangin a chi ka wa man na kan siam te nga la mai do la ga mi ka kan media chen mi lo kwan za sak turin kan du chewa tin tuna chief minister's rubber mission waya rubber chia kan an sim hi rubber board in a certified nge a chi tha a hria pui nge ani kan sim ani a chuta po chuanin a chi a po hianin phun chhuat lak tur bara in heng ang chi nge ani ma mun hi a hian na ka hui a chwa nge nge tur ani a in azi ki ano tur ani lawa azi ko kha a pui ting chang tha tur ani ti kha rubber chiak lo dong tur te po kha ni lo hriat sak turin kan dur boka tin hei tun na ya si kan directorin a suyang khanin CM rubber mission a hi chuanin a thei angin zau khata luang kom sela kan tia chu bang chon plaster approaching kan kalania khang plaster a ti khanin rubber producer society kan din zela khang ho khanin ishwai tu te le a member ti khan lo sia se kan du chei tun lai a ko a chiak sen lai ania a chiak thalo te mo bel hem te mo kan dong ani chuan lo kom mei lo in kan a thalo zat lo chin chia sela arang lamin department ka te wan report sela ka kha thak le durin provision kan nei ani a chi tha nge an don theina turin chhe ngai takin department kon ha kan la a tin chief minister's rubber mission hi na china kan director a soi ang khanin poisa kan pelok loka an tho thu tok zelin kan ti china chu wang chuanin kami nuaya kan progress partner te ko khanin a chi an lo shal pal amo poisa ringot don duwa wanga taka thok si lo te an lo om pal ani chuanin department staff te le kan rubber producer society te na monitor kan ti tu na khan khang ho chu an dong chun zom lo wanga tin lo shal pal an om pon chimna eng mo tak te kan tum boka tin sarkar department sang nuaya po scheme dang alo om po a dong thei lo hian tur kho ka tia anga mala chun zom lo shal pal te nom chuan ka tia anga black list tur anga mala ki po tin ani a chu wang chuanin kan film khur de angai ki kha kan soi le ani a tin hei kan soi le ang kan soi tong khanin he mission hianin a khun chu ki a huam lawa lo thar to mani i thanim ngai na le sum le pa ya rubber lo khun tak tak an oma lo thar to te an oma lo nai to te po an oma kang zong ko ka huam vek ani CM rubber mission hian chu ta chuan kan rubber lo nai to te har satna china chu china kan director in asoyang khan rubber hi atha nang hian kan siam chhuak ani a hnai a bom bu te ang khan kan hral lowa a hnai atha nang hian kan siam chhuak a an ur ro china chumi an ur ro kunga te an hnai tan tir atanga an process so a step by step a khanin an som dol dana zir khan le atha na pandan te katianga zir khanin grade panga a an chen ta ni grade 1 atanga 5 in bar a rubber smoke sheet kan tia RSS grade 1 to 5 a oma grade 1 hi a chabera grade 5 chu a niam ber ani ta a chuan tuna hen mizoram kan rubber nai to te asong bol te shal to te hian grade 5 ko hi kan la thing phalo ani kan rubber song bol na na hian in zil te kan langa em maya hemi training te ko hi department in kan la keng ko chhozel dona athiam job te state ko na mi te ti dan te ko kan ka zil chhozel langa kan farmer te a po kami ungraded grade ko ni phalo ka chu rate a nei thei lo ani tuna rubber hi Kottayama Rubber Board of India chuanin an auction a kar tin hian a rate international market en hianin a rate hi an fix thina 1 2 3 4 5 a khan amai ro chu mizoram kan thar chwa cho teng rate ma kha han kha le lo wangin rate numal kan nei lova vai sumdong local khan an ngam tok tok khan
window do china bargaining authority power kha kan farmers ten an le ve kan ta chu wang chuanin grade 5 tling thei pu hian kan farmers te he mission cm rubber mission wai hianin capacity building te le training te ne la mi thiam te le na chang ko pa kai shuai kan tum ani tuna hianin chu kan so yangin a re thi a fluctuate ring adang lam ringa hovel market te ne na en ani awagin kan director in aso yang khanin a ve thatchang o ma a thatchang chuanin chu zahi ungraded po zahi atang zahi so li ka to po alo thing thia amai ro chu achang chuanin za somli te za so te po ani le duai thia chu bang chuan red mumal tak kan nei ve theina turin kan farmers te hian alo thai to te kon department te ne na chang ko zelin kan improve kan tumani ni ka he mission wa ya kan kan soi le du di e tuna kan ngai tlak ta kan khan RPS kan ti kha Rubber Producer Society tina ni a kha phase 1 ni kuma kan kalpui to kan cluster somni pali anoma chu kho somni pali tina ani deuh maya khang cluster somni pali khan RPS kan din veka ti chon tun kuma phase 2 kan kalpui le tura po hian cluster za som pasari ani dona kho za som pasari RPS kan din le vek to yang chuan kan tho pui field staff zinga kan range officer ten bialan nei thewa chung kan range officer ten en chuan RPS suai tu ten en joint account an hong veka yang chuan poisa tran pui na kal reng hi direct benefit transfer kan ti DPT mod khan an account na thun chinani ti kha kan soinon le duwa tuna kan soita kan khan grade kan joint director an soya rubber kan sal don khan grade sang en an lo chen chin si chung grade niam ber kan ti RSS 5 kan ti te po kha Mizoram chuan kan la siam chuak thei lowa chu department in Asia hei kan siam chuak thei lo chana chu ala tax kan ti rubber na ya kha kan kan rama kan thar chuai a thala ve ti na ni lowa grade an dia me ti na ni lo ai nang renga amaro chu a processing kha kan la thiam lo mai ni kan thiam una chuan kan lak lu hi alet ni emo alet khate ma chuan kan sal na re te hi asan bel thei don ani chu kan eat puya farmers te chu department hian chief minister la permission noya hian farmers te ne na aching puitling to te sal thei din huna ding te ne na training mumal tak kan la kal pui le don ani tin tu na kan ngai thlak ta kan soi bel kan du chu progress partner kan ti tun sarkara chuan beneficiary ti lovin progress partner te rubber ching tu te mission noi ching tu te hi mija inang lo tak kan ni chu wangin kan thil kan tui dan chin te kan teimak dan chin te kan rinom dan chin te ai nang lo ni chu wang chuan mi then khat chuan rubber truck te kha anan donga ti khan phun du lawa lo sal mai tok te chen khat chu lo da cheringot mai ten omani chung te chu department hian kan en zui kan vil zui reng dona khat yang chi mi hring an nomani chuan hun du lo mala du lo sal chong te nomani chuan progress partner list atang hian kan pei anga chan puina sum fai po pek chun zom an ni don lo an top san rual khan kan top san veang department ti khamen lo khia sakangai chu mi puite kan som do chu rubber ching tu te mission noi ching tu te kan som du na chu rinom tak dik tak teimatak le thuoi takin na thokila rubber kan phun te hi tu na tanga kumruk atang kum soma chon anai thei de uvek don tu ta tak chon tu na emission kaltlanga sarkar tan puina nuaya rubber ching te hi ati thadu lo in kar chu ain thau le don ani tun tra kum som emo kum ruk avei le chuan sum patam tak chuan kum tin an sum lak lu rubber nai tangin apung telanga ei zon angel ketan nei bei don amar chu tu na ti thadu lo te ka chuan kum ru ka liam nuwa lawan laba tanga tikhan ni tin an la fe mayang chu sia tanga ya tu na sarkarin rem chan na min pek lai hian tei matakin thokila department nodal department ko munang zelin kuron ang zelin thatakin ma laila ta chuan lotin na chu kan chang ngei tura kan ngai ti kha kan soi du ni ti chuan tu na chuan ka soita kan khan
rubber chu plantation crops ani a tong pong han zuam mota en kol mu mal lawa katia ama tir chuan an hotling don lo tu wangi kan phun nuwa hian tei mataka kumli kum khatna tra kumli thlengi chu tei mataka kan en kol angaya uluk taka vil zui angaya ta chon a phun dan te a spacing te engang nge ngai engang leinge mamwa engang pH value ange thaddu mo thang te engang spacing nge engang kar hlata nge kan phun ngai ti te tin kan phun nuwa po engang in nge azar te ana te en kol zui ngai ti te kan hria ta tola mi puiten tu ta chuan department hian eng ale khabu te siam hian kan the dar to chungin mun sang ko sang ala fan chuak zo lova heng te poi kan print de langa kan rubber ching tu te zong dei tu ri chu kan print chuak kan sem le do na ni department hian amaro chu heng hi tun din muna kan ching tu zong ne na la theng phalawa chu wangin voin nia nang ni tran puina zara hian farmers ten rubber ching tu ten eng mun chen an lo hriat the nan ti in tuna kan OSD hian khanga kan hriat tur chu langa angai te kha lo soi sela athange ole kan director so yan khan rubber hi technical company ya ai nang kan ji nang ati han jin to ra lo le to ra mora han seng le to ang ji hi ani le lo ma sta chon kan hi kuranga he me ma chumi ni bang chon kan director so yan khan he ha ba en kol dan ai dan le so bol dan kai choi le hi so department chon le ka buya ke so ba he hi training hoi hi kan pe to kan progress partners ai zo la le ni le ya hi ko ta he northern region le southern region ni training kan pe to progress partner ta chu ga local ta chu he mi le ka bu ko hi kan pe to ni tu te zo ti mai na mi tam zo ki ala theng ko na ba tin kan progress partner nei nek te mai ba ka tu na mi pui tam ta a chin chang la ke ve lo te ra par chin de du si te hi office a hian an du amon du ko la a chin chang te la wa lo ho cham to te le man ti te lo ti a lo ho cham to te hi tam ta ka lo ko chu kan experience ani ya chu mi ni bang chong ve ra lo ko kan mi de ko ina mi kon ta sa ko kan chu technical da bi ka sai do lo ba hela ya hian a te ka le ka bu ko kan le chu bang chuan maro chu ra bar chim tu ra in bo sai khan ina a fiat ngai ngai tu il koi mo de de a bun ma han tu ba te a pun ba te ai ko si da tin cha ma te khan an fiat ngai ngai tu khao ba chu idea te an lo nei te nan khan te ma song kan sai do na ni chu chuan ra bar hi mun lum le no ko te chu ra chi ani ya mun lum ta ma mo temperature for here 25 to 35 degrees centigrade the light amamwa chuan ama hi moist tropical crops anti zingami hi ani te tat maya Mizoram hi ani moist tropical climate kan nei de bang hi ana climate ang so tan si thaya amaro chu rotui hi mamo tam me mani rotui hi kun khachu yan khachu tam hi mumol taka bona ya chu dia ani lai chuan Lema dam de wa ton si di chuang bi ala ni ni eng ama mo tam be ni khata dar kan ma tang dar kan sri be ni eng ama mo chuan ni kang de ne ka kan chi la ma ya tin alai lung thula hiarin lei thur lam set hei acidic kan ti 4.5 to 6.5 pH a hian chi na nga ya chimi thula chuan Mizoram a chuan boina kan nei lo kan lei lung song hi kan ram le hi tem hian a thur be kan ni lei thur lam set ani ruột quý hi ama mo tam hiu ba ti ruột kan ti lai hian lei tholam pang deuh hi ama mo san chu khat yanga ruột quý run ki flora zum te ang chi ni lo ka chuan a ku bola tu tin chuan a ti pu le le chin tunga chuan chuan technical le be ma he hi ra ba ji ku te ko hen lo se ma sa sana kan tua hen ka sul ta te ang ba ko bo le department chuan ina kan ngai koi mo ver class ta kan select don tua class ta kan han don tua allocation tu na kan ngai koi mo ver ka chu a chi na mun san zo hi ni chu ra bar hi pui pui atanga te ha mi min si level atanga te a meta ra zanga chin waila ma chau hi la chin he ni a chu la ma te chuan han mun ve pok ma sela
an chang sa ve ko ma sela a thana muanga chuan anaya ho ba ai tom na set so le kan aman dal aman dal ba chuang chuan in department chuan in 500 mean sea level meter below mean sea level a hian chim ni se kan tia chu chu par bo of india poina dan ni kha kan soi duwa ni na kon ni na chuan a phun dan chu cha a hian lem han soi ka duwa mi tan an thia ta dan a phun hum hi monsoon season ni mizoram a hian June to September hi ni a hei mizo pa ngai dan tam tak hi ara bar pu la hi chola adik lau tak mai ni April khatir mela ro tu hi monsoon gan doma ta chon thai chi an the ha alo chi kan tiang kham ta bari ti ve mai tu ra hi nan ngai chi na ma se ni lawa a chan chu kan phun zo dan hi ni som ni chu hi ro tu hi chun lo chat lawa chat ta ka adon chuan anun thadua hei hi April kha ta kan lo phun chuan me ta ko kem te hian alo me ki de le mai chi na chu bang chuan June to September a bo thei kam to June to July a hian ni thei sela tu sam so ko ni chuan a phun dan bu chung cha hian hei siam na permission kan pui me ka phase 1 kan pui me ka chuan phase 2 kan tan le do na atlang pui siam na permission roya ko hian rubber hi poly bag kan angin kan dung thina ni chuan kan phun a ko hi rubber poly bag hi ni tang puya Mizoram chu mun zo kan nei mong lova tang ra mania kan ta mai lu te hi oi ta na hi chu bang chuan kan phun don chuan in a koi bo ma sa ka chu le lu lo ral tu em tu le long bung tu rin le ka tin ko ma kha ni kon tu terrace ni chila kan direct ko ina se han kon tu terrace kan lai ko ni kan la wa kha oi ta na ni chuan kon tu terrace ka kan la ya nga chu chuan in le kal ral tu kha alo ve ga nga no alo bung chop ko nga chu kon tu terrace chu metar khat asau kharin kanan la ya nga fit som ni pani dan zela dan lai chu tu ni chu da chuanin chu ban kon tu terrace la ya chuanin atriak kun na tu kha kur kha kan lai do le ta chu fit ni le chan de biarin asau zong kha kan la ya nga atu zong ko fit ni le chan de atu kin kan la ya nga chu da chuanin tam takin hei tuna kan experience na ko hian le ma zim de wal lai ta kon china amaro te hi thalo me wa ra bar tu tim thang cha em ania a than chak ron chuan a chung hi than chak ma saka ngai ni chu ti nga chuan a kuron lai zim tu chuanin a kung kha na tu china anai bulan hai ti lo pa china chu a ko ye ma ala jan tu dik ka lai tu ra dia ti chuan a kung kan han pun ta a chia kan han pun ta a vum kha sun vum kha te em tu ra nia am sa tu ko ka nia ro tu ting thei lo tu ra nia chuan a technical le na em pakhat chu azar hi marlam pang chong zela phun tu ani ami aku hi dian ami ta tang kana wan chawanga aron on thayanga ka marlam pang zel hoi zonga marlam pang hoi zong zela da tu ani chu chuanin chi la ka veng hi ma ni em te adong tha chu angi ti kan in ti ni chu mi chu research space and yar board of India research space and tin spacing chung chang a hian chu tere sa khanin akura kha kan phuna kha hit som pakhat in kar zela hian phun tur ania kala hi apoi moi ma then khat chualin raman nei zaw lang awangin spacing hin ti zim thina alen tak dena ka phun tam dena na thina hi alo thalo me mo ara par hi hei him pa ngai tak mai hi nia rei ro te a fit je chu ting chho maya ka alo tu tina ngai hun te chualin achung jong jong hi azar ti puk china anoi a hianin engmani to ti to chi da bari chu ti ani wang chuanin a in hi pani era hulawa asam zongin a tham ka mak maya a in ka kan ti zim chuan a space ka ti chuan mai thei tur ro chuan a lian zonga thana koi mo si ni le tangin kan han pot chawat hian measuring te pin fit li china han awi pum te ko hianin inchi centimeter somna tin lo chuan a mai thei mi lo ni chu wang chuan thang teng te kha tam takin an lo ti sual chin an phun zin lu tu chuanin a hun an mai thei lawa asang zo in thang lok ka an thori ma tam tak ka a hun la ma seng thina aya ta seng thina kha ni buite a theng lo se kan go tu ka sei tu ka tin temi atere sin ka pi ka ka sei to a som ni ka ka se la kan ti khan ya chuan apa tunna chuanin ain policy dan ni te kan soi le nga khatia ga rabar kha kan phun chuan
a thang sak em kan ti to ka ku hi ate ya ti la ria che ya asang zo thang bak bak thina khi lo da be chuan in khi na nem tiek le mani ta chuan pek khong deuh hlek mawe mo singe mo in a ku bula an khengina an ton ka tira ka phan thi la ka avenga chu chuan in na sa takina ku ni chu chuan kum khat alo ni nu a hianin atang kuin hei plantation technique a hrim hian e thing hrim forestry lam panga pawh ni sela za soma tanga som ni chu dam kho chuak lo ko kheng ina le hum te pawh hi e aum thina hatiang tho para pawh hian ani chu wang chuin a kum le hianin e athi no kha hi ngai le thina hectare khata hianin zali som nga tuna hian sim ra permission boy hian an donga ani chuanin a kum dina hianin somni le panga athi no kana dam kho chuak lo kana ha dok le thina chu tiang chuan phun le zel tu lai tin hon sam fa hi poi moi me ma hei hon sam te hi chu chin kan ngai lawa kum khana voi tum te sam na om dona hi sim ra permission boy he chu tiang chuan in man la dona aka chu ka sei zau la fanga ni china kan lai thak chu tong khan tian an hon thang chawa azar an hon pek ti tian ta ni ka kha aban lo bu men kan tia kan zu he chuan in na tin hun kha ngai do nga ya thalo me me ya ta chuan ka bar le ya changa te ya apui tin huna hian fit dia kan hian zara nei thura ni lawa chu wang chuan anau pan lai chang khan a hian deuh lai chang khan azar beng ron chaw te kha sa tha ke mo a hiam siam lo zon khanin che tha ke mo sikri to ko na se che ta te chu pai zel thura ni ti chuan alen huna khanin le ya changa fit bi ve la chang khan an mai chananga su join an mai khan ti khan anua fit bi chunglam a khanin an mai le don ni chu ti angani wang chuan le ya changa fit dia asanga hian zar a chhot tura ni lawa chu chu anau kon lai tanga kan control anga chu chu athing bum kan po tha poi moi me mani tin hei siam ra permission hoi a po hianin lei tha kan progress partners te hi kan pe a npk nitrogen le phosphorus le potassium fertilizer hi kan pe ni chu chu hei mizo hi kan ram lei lu hi la tha em moya rubber bi ka pe chuanin generation khat hi kan la mang lem lo sim hai kan la no panga kerala teng te chu generation tum akal dei ba generation khat kin sum tum panga sum ni ve la nia chu tiang voi thum chu lo ching to ina nia mizoram chon thul kan la tan chu wang chuanin kan lei lung te po hi ala hang tha amaro chu ti rual chuanin lei tha hi kan lei thama bo zong zong la boina lei thama bo zong zong hi kan lei nuwa hi na kim nek lawa chu ti ngani wang chuan siam ra permission bo ya po hian lei tha npk hi kan pe a ke si som nga theu beneficiary te hian kan pe ni phase 1 ho ya kan chu chuan a dai to em ema lei tha pek hun hi pre monsoon le post monsoon an pe thina pre monsoon chu april to may nia post monsoon chu september to october ani apun kuma chuan pre monsoon a hi chuan kan pe man lo tlang puya post monsoon a september to october a hian kan pe a chuan a kum ni na tang chuanin a huna chat khan ti khan pre monsoon le post monsoon a khan pe ania chuan tin pakhat kan ze tel le du chu rabar inkar kha azau kan ti ka terrace inkar ko kha fit som ni mani la ya zau kha ania kalai ka kha awol thui em ma kum thum hatin ma kum thum chung hi chu kum ni han tin ma kum thum chung hi chu ai inkar awol kha ni em te la mu tha rabar ko la te ya chu lai chuan intercropping kan thei ya kara khanin ei horticulture thai kan ti pal pha te la kun te ai eng te hi lok ka khan kum thum chung ma kan sin te kan mang tang ka te ya chu farmers kan po thai me ma kala ya siam ra permission atanga tan kuinan don pila ma khan additional income ka an nei thei ni ni tai bata pe chuanin ramsa ta ka khan chen pe chuan bu te ko an chinga to tin takin an kal pui ni ka kha ati thea tin ka to bera chuanin ra par hi kang mei a ho em ma thala ina bikin ha te ko ata china ha tel ro te ha te china nei kong sial hei kang mei mun sang sang thala chuan so china nei kong sial kha apoi mo em ma December tang February in kar me la hian mei kong sial nga china me ta nga bela zawin ra par kon tu hol sok khan chumi tan ko chuanin he siam ra permission hian in chan puina ape ya changka kin farmers te kon an ngani ole patiang kha apang kui thuwa kan soi te chungria kan soi na chan pok kha kan media mi te na
ngol mang taka mi pui nol pui tena rubber an chin lova an chin don po department rompan masa na cha ang siata hetiang idea ne ne dura ron sei ban dia ati som thani sela kalome ole kan ngai thlak tak ang khan intercropping kan ti maya asap trong chuan rubber kha kum ruk atang kum som vela anai theya alo pui tling chawani kami ma khan rubber ching tu titan khan additional income sumlak lu bel na kha thai tanga chin the ni rubber kung kara khan chu ta chuan kum thum atang kum li thleng khan a chin theya chu intercropping kan tia aka pineapple te soita kang khan balla te khang ho kha chin tla ka mi thiam te na ai eng te mo khang kha an lo recommend ani a chu wang chuan farmers ten rubber ching tu ten kha kha lo sia ila mani malak na in mani rem hriat na in additional income kan nei the na tan ma lo la turin kan han som duwa kan han ngen duwa ta chuan intercropping a that big na chu rubber huan kha thlo faya a maintain ringa ngai kha rubber ngor chaw chin chuan a sum sen en kol na ta na sam fai na ta na sum sen kha angai ringa luang ral ni ma se kha ta kan thlai dang lo chin chuan a tha sen ngai ringa khan income danga kha nei bel dor ni yang chuan July chu du to kila tu na kan soile du chu RPS kan ti te ka tu na hen mo puna sang tak kan pe department in an ma ni class tara khan thu ne na sang tak kan pe a chunga chu an ma ni nuai member te rubber ching tu te tan khan thanem ngai takin nan thok tur ni RPS ten ta chuan tu na po kan soita kan khan chief minister rubber mission phase 2 atan rubber triak kan semle me kani chung te po chu kan rubber triak supply tu ten ti mai te ang ape tu ten amuna an khwa an pek khan kalkonga truck lian tak taka an rem khong ati khan an purve thi na ni kong si tak tak te pal tlanga chung te wang chuan nursery tanga an walak laya himdam thatak po kha kan va an va pek na tur khwan va thlen pui meu chuan among lam te chu eng moni lo moi nai lo le tui tang lo deu te po kha a om ve thei ni zani khat te po lo ni ang chung ang thal lutuk to lo nung lo mai nga ti la om te kha alo thleng pala ni chuan thang te chu RPS ten eki chu kan dong thei lawang department na kan lo soyange kan lo thlen ang ti in ruam man na thutlung na lo siam sela department na ron hriat tir sela tiang chuan supplier te ne na a cheza ta kha replace turin department in ma kan lo la le zel dona kha social media emo chu tiang ka tiang WhatsApp group emo Facebook emo ka tiang YouTube emo ka tiang lo the ra department ina rubber truck sema chelutuk hey chuti ka ti phun tlak lo ti mai lovin a hun lai khan a chang tu department ne na i thlen mai tur amol pho in mol pho zonga chet ngal mai kha ching lovila ti kha kan chief minister rubber mission nuaya kan progress partner te khan ching lovila ti ka kan cha duwa kan ngem du ni ti chuan kan soi ato per ta na ka soi du chu rubber chin hi Mizoram a hian eng wangin nge kan ngai poi moi mem kan ti chuan kha kan soi ta kan khan kan lo nei shifting cultivation ni kan control angai to tuna hian kho sang a hian a hlok lo awangin an ban san mek sial suk an VCP pe chon kum thum kal ta vela dur dar sin an kom na khan soi to ni lo nei kan nom mang to lo a hlok si lo wa thil dang kan dapati ni chu wang chuan tuna hian ai hlok zok hi kan chin kan ti thar kan zon kan dap angai tlang ani a sarkarang pon ami puyang pon kan dap tlan angai chunga chuan engwang rubber chu kan thlan ta kan ti chuan rubber hi wasteland development na ta na poi mo em na china ka soita climate change mitigate na biak pialama water le soil conservation na pialama khan emi wasteland hi tuna hian shifting cultivation lo nei tun ma kan pi le pu te tran kan kal pui wangin kan ram hi abwa zo to leitra natural fertilizer kha om to lo kan le hang to lo wa kum khat chunga mana ka chut phei chuan kum khat chunga bu trin khat mizo bu trin khat thar tur hian cheng zali vel se na ngai that lo wa hian chu a hlok lo zia chu ngai to la amar chu lo kha kan nei lo thei thin si lo ni asan chu thingtlang in lo na tur sum lak lo na dang khas funding sum mu na har kan nei thasi lo wa
ka chung kwa kan in chom na kan nun nan kan in sustain nan khan lo kan nei lo the lo kan nei me chaw ni chu wangin ai lok zok sarkar ina kan ko mu hi chu i warang u i kal puyang u achan chu tun din muna yan Mizoram total geographical area azaw zong kan ria square kilometer sing ni sang khat le somriat pakhat vel zaw ni chu ta tang chuan kan lo nei dan kan nei zon dan kalpui forest ramngo kan ria ta kan hal reng hemi wang yan tuna yan kum tin yan wasteland i Mizoram yan kan nei bel zela tuna yan 20 to 25% kan total geographical area tang yan wasteland kan nei ni tu chu ram chia ram bua ni to ni forest an lo dense forest pon ni to lo open forest ni phato lo hial ta pon ni chu chu azaw zong han soitala square kilometer sangli chuang hi wasteland kan nei nia chunga chu kan develop angai kan man tang kai ngai ram mo tha kan din le lo chuan nakin loka tun trak kum som ngai mo kum za han belila i tu le fa te kan tu le fa te tan yan Mizoram hi i chen na tlak lo khop hiala environment chia kan chua lo wang ti soi thei lo ni chu wangin wasteland development na tan heng permanent farming kan ti rubber chau ni lo coffee ku wa le heng avocado ti le thlai dang te hi Mizoram hian kan introduce hun to chu ti lo chu nakin loka kan chan tu re hi a se thei le ni ti khan a top kan kharange kan lom lu to ke voina local zong zong e